Katungu Matumo, Vice President wa Evangelisation CBK Katoi. Nashukuru Mungu sana kwa aktivite ambayo tumekuwa nayo. Pia nashukuru kanisa letu la CBK Katoi, nikishukuru baraza, nikishukuru wachungaji ambao wanatuunga mkono katika hii kazi ya evangelisation. Vraiment tunashukuru Mungu, tumekuwa na lasma ya aktivite 3 katika paroisse letu. Tumekuwa na certification ya EEAFA, EEADIPE, pia na ya certification ya affermissement. Tunashukuru Mungu maana Mungu ametembea nasi katika periode ya kufunza wanafunzi na mpaka bisi wamemaliza, vitu vimekuwa mzuri. Hivi leo dimanche tumefanya lasma na wanafunzi walifika na wakombanyatere walifika. Kanisani vitu vimepita mzuri. Tumetoka kanisani tumeingia kwenye Institut Majengo. Tumekuwa na wazazi ambao walishindikiza pia watoto wa Minafa kwa kushiriki programu yetu katika evangelisation. Vraiment kwa niaba ya evangelisation CBK Katoi, nashukuru sana akombanyema ya kila mtu ambaye aliombea aktivite hii, na aktivite hii imefika mwisho. Nashukuru walimu wote, nashukuru ambayo direktere pia alifika kutushiriki, wazee wa kanisa, wachungaji, watu mbalimbali walifika na aktivite imepita vizuri. Tunasema merci, na kwa wale ambao walikuwa baptize tunasema karibu wakuye waanje affermissement, na kwa wale ambao wamemaliza affermissement waanje kusudi kazi ya Mungu isonge mbele. Kwa communauté letu la CBK tunasema asante kwa mafundisho mazuri ambayo wanatutolea katika communauté letu la CBK. Tunalipenda sana mafundisho mazuri wameanjia kule ku Ekodime, tumefikia huko na kule. Vitu ni vizuri, CBK tunaipenda na inatutolea mafundisho mazuri. Na washukuru sana, ni kwa niaba ya evangelisation CBK Katoi. Asante sana.